Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Sinina umat Islam malabiki yang kay maring kalinga. Ang kanang kanasiwat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkadiriyolo na sahabae. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tungke umatku mutama manang di surga. Illa man aba sangadinna yade ina melo mutama di surga. Niro sahaba ening kalingi adan nabi tamakadai sininna umatku mutama manang di surga sangadinna taudena melo mutama di surga. Niyero atin na sahaba penasaran. Nasaba menurut pahan na sahaba sininna umat selengit tama majapu milok manang ni mutama di surga. Padahal Nabi makadai angkade na milok mutama di surga umatku. Makutanasising ni sahaba suruh na kung Allah Ta'ala ang kagaro umak mudi na hilok mutama di surugay. Maka di nabita man ata'ani dakhalal jannah nanigi turusika majapu mutama di suruga. Nanigi madorakaika alias de na melok turusika yanari tu tau de na melok mutama di surga. Jadi narima kona naro mau ni maga yero umat na Nabi Muhammad mengakui umat ri Nabi Muhammad narekutimun nami mapau yare gaatin na makare umat ka rina Nabi Muhammad tetapi de napat cinrolai wisiba pangkaukeng na de naturusi perintah na pung Allah Ta'ala de na cinrolai sunnah na Nabi ta yanari tu tau de na utama risurga. Akan tetapi nigi tahu turusi Allah Ta'ala na turusi sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam iya naritu mutama di lalena surga. Kena rimakuan na naro perlu ki di pada sadar sininna umat na Nabi Muhammad angkasi boleh ki yaitu turusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turusi pasurna niniri papisangkana barak mengi mutama ki rilalena surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.